Another day, another story. Ngithi mina wegazi nikuphi uGeli etrafficwa. uGeli amthole ku TikTok eyumngani wakhe. Uthi uGeli ke nje waye ulogelo yabo lo ama-slay queen abaposta nje i-content yangempela hayi lama content esokudlala ama story time abantu abashutho ice choppers abantu bama-weave abaslayer umuntu ongazi ukuthi nje uyi-real housewife of somewhere. Uthi ke uGeli ke hayibo ngithi nje kusanjalo Tholi inbox uGeli athi nje yo Geli uyangichaza isitela sakho nesami yazi siyafana. I would like to have a friend like you where uthi kanti bembona nala ukuthi nje hayi uGeli uyamlandela vele yabo uyi-top follower. Uthi hayi ngihambe ngiyobuka i-content yakhe ngithi hawu shame na kanjani lo Geli lo uthong wami siyafana izinto esizithandayo ziyafana izinto yabo nje indawo esihambayo ziyafana. Uthi ngibone ngempela ukuthi no, this is the best I will keep. Uthi hayi nangempela kuGeli ke hayi sixoxe ke noGeli ke nami ngimtshela siyazi nje owasiza wakhuluma nami because ngine stress abangani bami abayithanda content as much as bebahle nabo but abayithanda content. Ngisho ngithi ngiyaposta nje ngisho ngithi ngiyashoot content bafile bebe nokukhuluma especially le ka TikTok abayithanda kakhulu bathanda Instagram. Uthi nje mfethu nalo ke TikTok ayabona nani. Uthi ke jabule ukuthi finally umngani othanda into efana nalena ayithandayo. Uthi hayi kube mnandi set up i-date simithane nomngani. Uthi hayibo kube nje ongoing friendship. Uthi nje sekuyena sengizwana naye kakhulu ngisho kunalabangani bamquma unandi kube umngani wakhe. Uthi hayi kube right. Uthi umngani ke sigelila ngasikhiphile nje athi oh have you been out of the country? Uthi ngithi mina hayibo no angikaze ngibe out of the country. Uthi hayibo Geli anami angikaze ngibe out of the country, we need to just plan i-vacation nje sihambe nje njengabangani so bawuthu ungabikho omunye umuntu. Uthi ngithi mina yo ngakujabulela lokho yazi ngempela like ngizenzile izinto la South Africa but I've never been out of the country. Uthi hayi ke siyaplana ke siyaphika. Uthi bevumelana ngendawo ngeke ngisho ke indawo abaya kuyona. Uthi bevumelana ngendawo ukuthi ethi nami angikaze ngiye khona noma uyathi hayi nami angikaze ngiye khona. Uthi nje kuthiwa uthi i-trip ke guys siyahamba ke so bawu2. Uthi hayi besave imali. Uthi indlela kwakubiza ngayo laba beya khona they had to save a lot of money. Uthi nje kulo nyaka nje wasave unyaka wonke. Uthi ngangakaze nje kusave impilo yami especially for a trip. Uthi ngasave imali engakaze ngicabanga. Uthi hayi sisave sithenga amathikithi noGeli. Uthi ama outfit. Uthi yonke into siyenza ndawonye futhi. He uthi hayi lishaya usuku lokuthi kuyahanjwa yiwa kandawo. Ngeza manje no part 2. Uthi uGeli ke hayi nangempela behambeke noThumu wakhe ke kuyiwaphi ke manje kiwa elo endaweni le secret location engengiyisho igama. Uthi sihambe sigibele ibhanoyi ke sihambe. Uthi lapho ngijabule ibhadi yezwa yini. Uthi hayi uGeli ngifike ke mase uGeli ethe hene akabhukhanga ihotela ubhukhi lodge izobe kweyethu nje soba uthule yo lodge leyo. Uthi nakhona ngijabule nje mina kunandaba hey mangithi ngiyafica impela lodge inhle nje i-right inepool yabo nje i-right kodwa babo babili kuphela kule lodge. Uthi hayi ngangempela ke nje kube mnandi yabo. Uthi sihlale first day uthi sihlaleke nje kube mnandi sihambe sobhukuda safika emini vele. Uthi sihambe sobhukuda uthi nje kumnandi ngilokho ngimbonga ukuthi yo chomi ngakulethelwa inkosi yabona nani. Uthi uGeli hayi mase ethi ehene asibukeni movie yezwa. Cabanga mase khona oShowmax o Netflix obani. Uthathe naye khona USB uyiphethe cela bebuke imovie from the USB. Uthi hayi okay fine athi nje khona imovie ayithanda sekuyisebusuku uthi lapho sekuyisebusuku uthathi nje khona imovie engithandayo ngifuna sibuke ngifake ku USB. Uthi nxatha uba usabuka imovie from the USB kodwa ngophela imovie ayithandayo kusho ukuthi yabo usaconnecte ke iTV iUSB kwiTV. Uthi hlaleke. Uthi hayi idlala imovie. Uthi midlala imovie iqale ke yabo nje ukuthi ehene ebuka at your own risk nananani. Uthi hayibo ngixake ukuthi hayibo kwenzakalani yabo. Uthi hayi ingavele iqale kube ngathi kudlala imovie ngempela. Uthi hayi masiqala imovie kuvezwe this lodge lesikuyona vele. Uthi hayibo ngithuka uthi hayi how akukhona ilala athene hey yonto enze movie be interesting ukuthi it's in the same place lesikuyona vele. Uthi hawu ngijabule ke yabo ngibe focusing ngempela mase kuthi hawu ikule lodge lesikuyona and sibuka imovie yale lodge le.
uthi uGeli hayi yithi ngiyabona kuvedane kuvezwe amantombazane awu2 akuyilentuzana akuyilocation akuyi same lodge. Uthi mabekuleyo same lodge leyo uthi hawu mangithi ngabuka ayibo lo nanguGeli isimi hawu kanti uyi-ex awubungasho yabo. Uthi hayi bephephe bebe happy nabo njengoba kade senza nje emini behambe beyobhukuda the same things kade sizenza. Uthi hayi kube mnandi mase kuyavezwa ebusuku ethi yabuka emovini hawu sekuveza iphathi yasebusuku kuveza yonke le kade benze mina and zonke izinto bezenze mina besuggesto yena uGeli. Uthi hayibo ngiyabona nami sengi-excited ukuthi hawu kushuthi namhlanje khona imovie yami yabo ye same thing. Uthi hayi mase iyaqhubeka imovie mase kuvela ehene sekuvele ngena amadoda awu2. Uthi esabuka emovini mengena amadoda awu2 avedane adumele lo Geli omunye. Uthi yo ngithukeke manje. Uthi ngithi ngisathuka vele ngena amadoda awu2 la kulendle sikuyona ngiyeza manje ke nephathi elandelayo. Uthi uGeli angena amadoda amabili wona lawa ade wabona la. Uthi ngithi ngiyascreama so nje phola yehlisa umoya ungazophapha hlala phansi. Uthi hayibo ivedane nalapha iyaqhubeka imovie bamthatha uGeli. Uthi angisabuki nakubuka lapha. Uthi ngikhale uthi vele ngibuka yilo Geli athi musukuphapha hlala phansi. Yibo uthi lungishaya uvalo. Uthi athi ke ulentuzane ke uGeli yawu yena ke lo kade ngilokhu ngintshena ngaye guys niyazi ke uzoshaya umsebenzi. Uthi ngithi mina house bani uyenza kanjani into enjalo. Uthi avela ahleke athi nje wena uma ucabanga nje mina ngabe umngani wakho mina ngisebenza ngeimali mina abantu abasave besavela ama trip mina sokwenza ngawe imali manje. Uthi uGeli ashintshe akhulume ngazi ukuthi nje umuntu engasamazi kanti bese ngikholela ukuthi sengiyamazi. Uthi uGeli hayi ukuthi kusanjalo ke bengichaka obhuti abawu2 bengivala umlomo ngivalwa amehlo ngifakwe emotweni kuhanjwe. Uthi ngeke ngitshele sayapi. Uthi ngiyayazi itrip from la esasuka khona size siyofika elodge ngiyakhumbula but beva lokho bangivala amehlo. Uthi ngahamba uthi kuyahanja indlela ende nakhona ngivalelwe emotweni yabo le eshudwayo ngaphandle ethiwa tsuyi ngaphandle. Uthi bahamba nami futhi kwakuyi distance. Uthi ngiyakhala ngiyashaya la ngize ngibone ukuthi ayikho lento nguze umphefumulo ngathi ufuna ukuphuma nala vele ngiboziwe. Uthi nje abazingena abantu singahamba mhlawumbe distance engange-hour mhlawumbe ke futhi yayileso ukuthi phela ifila ngathi mo mangabe uvalelekile. Uthi uGeli ngahamba guys ngahamba aze ngale ntuzana. Uthi saze safika ke la esiyakhona. Uthi masifika nje la esiyakhona ngifike nje ngijujele kwenye indlu nje nakhona yabo kuyimanje bengivula umlomo bengivula amehlo. Uthi into engayikhala lapho. Uthi bayithi ngiyabuka indlu imnyama. Uthi babethi bakhanyise ngogcwele nje oGeli obabona ukuthi bajoviwe badayiwe baphela inkani abafisi lutho ngiyeza manje nelast part. Uthi uGeli ke mengabe ethi uthi hawe mangu ngibone nje amantombazane adakwa phela inkani ngabona ukuthi ajoviwe. Uthi hawu asho uGeli abe ukhipha umjovo yezwa. Uthi angatshenwa lutho abe ukhipha nje abe engibamba amadoda. Uthi wangijova yena uGeli. Uthi yo ngahayiza vele ngalala. Uthi ngazumeka. Uthi mengizumeka ngaze ngaphaphama ngesikhathi engiphaphama ngazo. Uthi hayi mengiphaphama ayibo ngiphaphame-ke nalamantombazane amanye abhekile ngibuza usikwenzakalani. Uthi nje lamantombazane awanasikhathi. Uthi le yodwa-ke ingitshena ukuthi ubani igama lami esiyangitshena ukuthi ehene hayi ke sithunjiwe ngoba sila siyahanjiswa njalo ukuba khona ama-client esiswa kona kumele siyolala nawo. Uthi uGeli hawe mangishaya uvalo. Uthi bethi balaliswa nabantu ngenkani. Uthi uGeli yo ngithuka ukuthi shwele sengizoba i-prostitute mina kanjani. Uthi sengibhucwa ifoni angisena foni. Uthi nje ngiyimi kwelinye izwe engingalazi. Uthi hayi nangempela efike elandweke bemswenkisa. Uthi uyaswenkisa umakeup ube muhle kuthiwe-ke akahambeki ayorintuza. Uthi nje uthi uqeda nje ubusulindiwe ukuthi bakuthatha futhi bakubuyisela la bakuthathe khona. Uthi nje akunadouble up. Uthi hayi ngaqala okokuqala. Uthi yo angazi ukuthi ngidlenguliwe yezwa.
uthi hayi uthi nje kwaba ongoing thing nje sehlezi lala nabantu uthi kwaba isikhathi eside ngalendlela ukuthi baze bamthemba uthi nje ngingasena stress nami sengazi ukuthi umsebenzi wami uthi futhi benginikeza imali yezwa uthi nje kodwa sasesiningi babe badraga nje most of the time uthi ngize ngibuze ningidragelani because vele lento le ngiyayenza angisena nkinga nayo uthi nje hayi uchomi uthi ehlale erecruiter njalo nje uchomi ufika nabantu abasha njalo ufika nabantu abasha lo mngani wakhe lo waqala uthi nje yabo uthi ngavele ngayitshela nje ukuthi angehlisa igazi iyona yodwa indlela engiyophuma ngayo la mangizozenza nje umuntu ongenankinga iyona yodwa indlela engiyokwazi ukubaleka ngayo la beze bengithembe hayi uthi nangempela ugeli ke hawu baze baqala ke nje ugeli sebemthemba nje in such a way ukuthi abasamgadi kakhulu because sebebonile ukuthi hayi lo akanankinga mhlawumbe lento ayenza for almost a year eyenza nje engasenankinga every day without fail every day uyahamba utholela uclient melolana iclient njalo uthi ugeli ngize ngijwayele ukuthi okay mina nje ngumqwayisi wangapha uthi hayi agcina nje sebemthemba ke uthi nje once linyana day nyeza-ke nolast part wokugcina ngampela uthi ugeli hayi mase bemthemba-ke nje ngelinye ilanga uthi mase bekuthemba nje bakudedela nje uyikhululekile uthi hayi nangempela-ke ehambe-ke kwi-client-ke beqale bemtheste-ke ukuthi kushuthi use-right kuthiwa ahamba i-client ngampela ayihambele ayele kwi-client ayibuyele angabi nankinga hayi bevele bemthembe kakhulu-ke uthi ugeli masebengiyeka nje ngihambele ngiyele kuma-client ngiyibuyele yabo uthi hayi this one time ngisho ngithi ngeke sekuthi too much uthi hayi ngihambe mengihamba uthi ngifike ngisejusele i-client ngigcine nje selumuntu wami le client yabo uthi hayi maseke-ke kanti nalo vele nami ngifuna ukudluza uthi sasiba-ke nemali nje nani uthi hayi nangempela-ke nalo lingipheke imali i-client lami leli sengijola nalo uthi hayi ke alentuze-ke aplaneke manje ukuthi izothini i-escape plan because akafuni ukuba la and sekuhambile sekube isikhathi eside nje ilentuza nakubo sekuphuma o-missing person nani kodwa nje akwenzeki lutho akatholakali hayi ngitshela ukuthi-ke ugeli-ke uthi hayi ngihambe-ke uthi mehamba kulelo zelelo agibele imoto acele ku-driver wemoto ukuthi mfethu ngicela nje ungiphuthumise ungiyise la engingakwazi khona ukuthi ngithenge ithikithi lokubuyela e-South Africa webaxoxe sonke isitori uthi ngibatshela mangathola nje isithi lokubuyela e-South Africa ngingaba right uthi hayi lo bhuti kube ngathi uyasibhaya ngempela uthi angithathe-ke kahle umuntu ongiyise e-airport mina ungiyise la kuthengwa khona amathikithi and then from there uzongithatha ngibeke e-airport fike e-airport ngigibele-ke ngihambe nge-South Africa angisaphethe kwalutho angisenandaba nalutho uthi ugeli hayi nangempela-ke ngihambe-ke uthi hayi mangabe-ke hene sesifike e-airport sesifika la kuthengwa khona amathikithi-ke uthi hayi nangempela lo bhuti lo mese eyalintuze singakafiki khona sesofika lo bhuti asucela ukuchama uthi ehle emotweni aphume nefoni uthi hayi bephuma nefoni shuthi efonele labantu labo ukuthi ayibonanga umuntu la ufuna uku-escape kanje kushuthi bayi-crew vele uthi ugeli nginganaki futhi ngitsheshe yokuxoxela nefoni uthi hawu ngathi nje ngifika nje la kuthengwa khona amathikithi vele nje yami imoto kwathiwa ususile wena uthi bangixhaka ngapha nangapha bangibuyisela khona phakathi emotweni uthi yo uvalelwa lungishaya uthi hayi kwathiwa-ke usuzoqala phansi kubuyele usike 1 usuzogadwa ngoba usuyapapruka kakhulu wena bese sikuthemba sesitshena ukuthi nje umuntu right kodwa siyakubona ukuthi hayi shame uzizela ngomqondo ususe kakhulu-ke manje awusabambeki uthi inkinga ngiyisaba uthi nje kwathiwa ngizophanishwa because sengenza lento engiyenzayo hayi uthi ugeli ngavele ngalahla ithemba-ke lapho ngasho ngathi hayi no kushuthi umuntu usezofela la and sesiqine kakhulu istrobo kuyena because sebembonile ukuthi uphezu kwey'ngqondo and nje uthi benza ngayo example uthi engahlukunyezwa ngalezo y'nsuku ngishawa yabo but futhi benza sure ukuthi ngiyasebenza still nginjalo emotionally ngingekho right yabo nje uthi nje ngahlukunyezwa yabo sekuthiwa ususile wena bese siqasa sikuthemba uthi bangigiva uthe ngahlala ngayinikela uthe ngangithandaza lapha ngifaste ngingadli
ngithandaza ukuthi benale ngane khona ingane wafika yabo umngane wakhe uthi yo sithandaza nale ngane i-moment ne-moment encane esitholayo bengekho siyathandaza uthi sithandaze because sahlala silokhiwe nje ngathi sisejele uthi akazi kwenzakalani kwabona nje wanslinyana day sekufika amaphoyisa kwaba indaba enkulu njena bathathwa-ke bagcina bebuyiseliwe-ke makubo uthi nje kodwa nje kwakuyi-trauma yeminyaka ngale ndlela ukuthi nje namanje usathi mehlala ekhumbule leyo nto ethuka ukuthi uyiphupha ngisho ebusuku indlela nje eyamtraumatize ngayo uthi ngaze ngasho ngathi yazi ukuthi uNkulunkulu usebenza emfihlaleni bathi abazi bagcina bengatholanga but kwaba khona obampimpayo ukuthi benza lento abayenzayo and then amaphoyisa balandelela babanjwa-ke baboshwa-ke nogeli lwayo umngane wakhe ubhesti wakhe lwayemtholile waboshwa-ke uthi nje saphunywa kanjalo uthi nje kodwa nje ngihleli nginovalo ukuthi lwakhe luyazi phela wayesena-information eningi kakhulu yami so whenever mangabe kuthiwa bayaphuma mhlawumbe uyokwazi ukuthi aphinde angibambe angithole yabo enze noma yini le asuke safisa ukuyenza uthi nje ngiyasaba angiresti uthi angikwazi ukuphumula uthi mase ngibuye ekhaya nkosi yami kwabuya kwathiwa sesakubheka yonke indawo sabhalela ngisho obani nobani lutho ukuthi sisizakale nje sasiqala nje sisigive up usho sina ingane mhlawumbe khona kwayehlela kwenzakalani yabo uthi nje babengathi baza abantu bakuba bengenawo ama-means ukuthi nokwazi nje izinto khona lo lwazi lolu odingakalayo nje olu-general mhlawumbe ulahlekelwe umuntu kade yakwenye i-country wenza kanjani uthi nje babengazi nje lutho bagcina ukuvula nje i-case emaphoyiseni naye yaphelela emoyeni nje abangazi ukuthi kwenzakalani so siphela lapho-ke isitori senu sorini ukunilindisa kangaka